Ba bheag gur stop Kilmacud na Crócaigh iireachtaí Kilkerrin-Clonberne Bheirn-3 chréibh as a chéile bhuachan den Norig. Achar deire tháinig na Galway sláán an gluthe leithceannis epicúil le dhá chúlín eitrithe treis ann breise. Bhí Brian Tyres agus Michelle Ryan a barcan Crócaigh do leithceannis na Bheirn orthe ag AIB. Cluiche an oscailte fad go dtí seo. Nis Alva Davern, lev local diantar sin agus tá an Ross inis sa túl, buaigh Michelle Davern a hol Átha an Ross. Diantar go deasacha, níomh cathar. Yes, le tacht ar nesógach tá lósan sa, chuir fáil. Siar rísclí cathar, trúr tacht na tró, buaite go háling ar fad, thar sin glasná. Iling dasrathe aige íhanún atá crothúmór an decreachtaí agus tá dimlí treis an gúla hógant ó Aoife céin isteach an saganí marasí tá cúla bhaile teach. Conas nar háine cúil an son tá adóg siad ag an ré tóir. Féicear sin an pass tá teach trasna Éilis marasí. Tá kick éirice brownta aige Gavin Finnegan an sa. Seachúin agus é sábháilta go dtíine go gáir anna habháil beidir ná a bhíon chiicéirice a bear riamh. Beidir nach raibh ach beidir bhfuil sé sin an thoraigh ceart. Ríist gan enge an soch an súlaigh mead ar níomh divilí. Tás óigus stáilm den drúr deisice a pointe hógan agus tá sé sin a líonta mar scór. Sin an a bhd a Kilkerrin-Clonberne. A ríist a géalú tríthe takeíocht an Devamó, Siobhan Divilly, a Ross Hankeen, Sian Tugdi Louise Warren agus tá Bheirn leistigh cosíocht an sco sásta le pointe bhí cúla mátá. Trasna go dtí cathar. Well, ní mór agus stop go chainar feag le hecin an san. Teis go níomh cathar tugach súnta mátá pointe don scohan son ag cathar. Ón glíháinisteach seachún íhanún, chur chuige níos bhearn trosa, ruthar deas agus a cuair deas rathaige marasístigh. Tá neartacha seilibh a bhuachtain tá cear chuir a dhéiche, a lot of takeíocht an réiteirna bhí cear, an trasnána dhéon fórintar deire hir, ar Kilmacud na Crócaigh ach tá chlói miscail teis an tríú pointe chlárú. Hanna trasna iscarí Lindsay an tsúr a ríist a gobar le chéile. Scilin a deas sacr aige chlói miscail tá ord chutha ó dhimmart aige miscail an chiad scór sa tarna le. Mátá siad in ann cúla aimsú is cinnte gur go dtugann sí splanc sa cluiche seo sin an rud. Nach chud pesan an sanach ní leon dulchan cín dianta fós. Caithfar polla éigen díanamh ar a gosan seach chuin Aoife céin agus sin príte don sco ag ban na sítear le bleachlia. Bhuaigh chun ceathar le Hubie bán órs na Cluiche Olimpicha Báras sa snámh agus tá gaiscad an tuairt céanna testáileann sa ó Kilmacud na Crócaigh nis tá an ruthar dianta agus seoin seant agus éimhe ratlaid le príte anna bhrá agus anna gluaiseach. Sin an rud bhí Kilkerrin-Clonberne an meascán de himóí a meas na scórálathe. Seachún Siobhan Divilly dolisteach obair bhaintsan ag an gosantóir Sweeney ach tá pointe fachta ag Divilly chláithceann na nachar 3 second. Seachar idir corca chlói miscail sa tarna le ach ní dhéanaidir le íhanún agus is í siúd go dúirnach a dhéanamh teang a bháil leis an bell agus tá churn de lóras turn don garú blian as a chéile. Buairteige choirí na Gaillimh, choirí chonachta, choirí ina éireann, Kilkerrin-Clonberne agus an corn bhronn son ar Kilkerrin-Clonberne. Sarah Gormley a gháirdaíonn. Agus tá churn de lóras turn, buairteige choirí na Gaillimh. It's probably more a relief than anything. We knew this was going to be the toughest test we ever came up against.
this is my 5th All-Ireland and I'm only 21, and to have won 4 in a row, like, it's just magical. Traveling with just my thoughts and dreams. The hunger, the desire, and the people putting their bodies on the line all over the field. That's what got us over the line today, really. These 30 girls here, we work day in, day out to get to somewhere like here. We're blessed to have county players, but some of us are just club players. So we die for our club to be here. We'll absolutely die for each other, so we do. We're all born and bred Kilkerrin-Clonberne, and it just makes it. When we come home tomorrow evening and we see what it means, the whole parish will be out from young to old, and there'll be tears in people's faces. That's what it means. Immensely, fiercely proud of the 2 girls, but all the team will come like our daughters now, and I'm proud of every one of them now. And you have a lot of Christmas presents to be buying, so now yes, that's right, but I think they've got the Christmas present here today. They won't want anything else. Traveling